Ibintu bikomeje gukomera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu buryo bukomeye cyane. Bitekerezeho gato, ese wari uzi ko intambara ikomeye kurusha izindi zose ku isi muri iki gihe wenda itari kubera mu burasirazuba bwo hagati cyangwa muri Ukraine? Intambara y'ikoranabuhanga, intambara y'ingufu z'ahazaza n'ubutunzi bw'isi iri kubera hano mu baturanyi mu burengerazuba bw'u Rwanda muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mu gihe amaso y'isi yose asana yerekejwe ku bibazo by'umutekano muke ndetse n'intambara zikomeje kugariza uburasirazuba bwa Kongo, inyuma y'amarido y'ibiro bikomeye i Washington na Beijing, ibihugu by'ibihangange ku isi biri mu ntambara y'ubutita, biri kwigabanya umutungo kamere w'iki gihugu nkaho nta cyabaye. Ikaze rero muri iri sesengura ryimbitse tugiye kubagezaho muri iyi nkuru. Reka twinjire rero mu mizi yayo. Mu minsi ishize umurwa mukuru Kinshasa wabaye isibaniro rya diplomasi yo ku rwego rwo hejuru. Guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo binyujije mu itangazo ryasohotse mu gicuku yatangaje ko iherutse gushyira umukono ku masezerano mashya kandi akomeye cyane n'igihugu cy'Ubushinwa. Aya masezerano ntabwo asanzwe, agamije gushinga imizi no kwagura ubufatanye mu rwego rw'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro. Ubusanzwe iyo uvuze amabuye y'agaciro muri Kongo uba uvuze inkingi y'ubukungu bw'isi y'ahazaza. Iyi Kongo mubona niyo iza ku isonga cyangwa ku mwanya wa mbere ku isi mu gucukura ibuye rya cobalt. Iri rikaba ari ibuye ry'ingenzi cyane ridasimbuzwa mu gukora za batiri z'imodoka zikoresha amashanyarazi ndetse na za telefone ngendanwa. Izi telefone nyine wowe nanjye dukoresha z'ama smartphone dukoresha umunsi ku munsi. Uretse rero cobalt, iki gihugu kibitse ibigega binini cyane bidashira bya copper cyangwa umuringa, lithium, cobalt n'andi mabuye y'agaciro menshi. Ibi rero bikaba bituma Kongo iba igihugu cy'ingenzi cyane mu kinyejana cya 21. Kuri ubu rero amasosiyete manini y'Abashinwa nka CMOC yitwa Zijin ndetse na Huayu niyo yikubiye hafi isoko ryose ry'ubucukuzi muri iki gihugu cya Kongo. Ntabwo ari ibyo gusa, Beijing niyo mwenda munini Kinshasa ibereyemo ibindi bihugu. Ni ukuvuga ngo igihugu cy'Ubushinwa nicyo gihugu Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kwa kundi ibihugu bigira amadeni mu bihugu by'amahanga, nicyo gihugu Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ifitiye deni rinini kurusha ibindi bihugu byose ku isi. Akantu mukumve kuko kagiye kudufasha, kuko ibi ni ibintu biha Ubushinwa ijambo rikomeye cyane cyangwa se igitutu gisa n'ikihishe ku mutungo wa Kongo. Ikibazo wakwibaza ni ibijyanye n'aya masezerano mashya yashyizweho umukono akubiyemo iki by'umwihariko. Kuri aya masezerano ni ngombwa cyane kuko aya masezerano arakenewe muri iki gihe. Abashinwa cyangwa Ubushinwa bwahaye Kongo icyizere n'inyungu ko guhera tariki ya mbere y'ukwezi kwa gatanu uyu mwaka ibicuruzwa bya Kongo byoherezwa mu Bushinwa bizajya byinjira bidasoze. No vuga ngo nta musoro bazajya basoresha ibicuruzwa bivuye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. No kuvuga ngo binyuze muri gahunda yagutse Ubushinwa bwageneye ibihugu 53 bya Afurika. Urumva ko aho nubwo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yasinye amasezerano n'ibindi bihugu byinshi bya Afurika birarebwa n'aya masezerano. Icyakora aya masezerano ntabwo yibanze ku bucukuzi gusa cyangwa gukuraho imisoro, ahubwo ateganya no gusangira amakuru ajyanye n'ubumenyi bw'ubutaka. Ibi bivuze ko Ubushinwa bugiye kugira amakuru y'ibanga ku bimera n'ibiri munsi y'ubutaka bwa Kongo yose. Harimo kandi ingingo yo kurinda ishoramari ry'Abashinwa ndetse no gushishikariza ishoramari mu gutunganyiriza aya mabuye y'agaciro imbere mu gihugu cya Kongo mbere y'uko yoherezwa mu mahanga. Leta ya Kongo ivuga ko hakubiyemo n'ingingo yo gushyiraho uburyo bwo kugenzura ko imishinga yose yubahiriza amategeko ya Kongo. Ikindi kandi iyo mishinga igakorera mu mucyo mw'ishoramari rihamye. Ibyo bizagorana kuko Ruswa ya Kongo yo ngira ngo murabizi ko bigoye ko yacika burundu. Muri ibi byose rero umushinga munini cyane kandi wahawe agaciro n'Abashinwa ni umushinga wo gucukura ubutare bw'icyuma uzwi nka Mifol. Uhereye mu burasirazuba bw'amajyaruguru ya Kongo, Ubushinwa bwiyemeje guha inkunga yihariye
n'icyiciro cya mbere uyu mushinga. Ariko se twebwe dusesengura twakwibaza tuti ibi byose Ubushinwa burabikora kubera impuhwe bagiriye abanyekongo cyangwa no kugira ngo birinde ko abandi babinjirana muri iri soko rya Kongo bamazemo imyaka myinshi, ndetse ibi byose bavuga ngo by'umucyo n'ibiki byose ngira ngo murabizi ko nta urusha Abashinwa gutanga ruswa, by'umwihariko muri Kongo kuva bagerayo batanze ruswa, ndetse Ubushinwa ubundi buri mu bihugu bikenesheje iyi Kongo tubona ikomeje gutindahara. Aha rero niho inkuru ifata indi ntera, kuko ni naho turi bubonere uburyarya bwa politike mpuzamahanga. Mu gihe Ubushinwa buri gusinya ayo masezerano, nabo barashaka gukura ibyabo muri iryo soko ry'amabuye y'agaciro yo gukora batiri z'imodoka zikoresha amashanyarazi kugira ngo babashe guhatana mu iterambere. Hano rero haragaragara ishusho ibabaje cyane ishimangira ya ngingo twavuze tugitangira, uburyo ibihugu bikomeye bikomeje kwigabanya umutungo wa Kongo nk'aho nta kibazo gihari cyangwa nk'aho ari ikintu gisanzwe. Uramutse urebye uko diplomasi iri gukorwa rwihishwa, urasanga abanyapolitike bakomeye ku isi bibereye mu mibare y'uburyo bakwigabanya ubutunzi bwa Kongo. Ni nko gukata gato cyangwa keke ya Kongo. Ibi babikora mu gihe abaturage ba Kongo bo bari kwicwa buri munsi, bahunga ibyabo, ndetse igihugu cyugarijwe n'intambara z'urudaca. Reka dushyire ibintu mu buryo bugaragara. Mu kwezi k'Ukuboza ku mwaka ushize, ubutegetsi bwa Donald Trump muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bwasinye amasezerano y'ubufatanye bwihariye n'ubutegetsi bwa Kinshasa, ibyo bise mu rurimi rw'icyongereza strategic partnership. Intego nyamukuru y'aya masezerano ya Amerika yari ukongera ishoramari ry'uburengerazuba bw'isi muri Kongo, gushakisha uburyo amabuye y'agaciro yajya yoherezwa muri Amerika, ndetse ahanini ari no kugabanya ingufu ndengakamere Ubushinwa bufite mu bucukuzi no gutunganya aya mabuye y'agaciro. Nyuma y'ibyo rero, leta ya Kongo yahise ishyikiriza Amerika urutonde rw'imishinga y'amabuye y'agaciro inzego z'ubutabera n'ishoramari zashyira imbere cyangwa ibyashyirwa imbere. Ngira ngo murabyibuka n'ibijyanye n'ibirombe birimo na Rubaya, ibirombe byo muri Katanga, ibirombe hafi ya byose babihaye Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nyuma y'ibyo rero, nk'uko mubyiyumvira, ibintu biri gukomera. Umuntu akomeje kwibaza, cyangwa abantu bakwibaza, cyangwa twese twakwibaza tuti ese Amerika iri gutanga iki kugira ngo ibone ubu butunzi inahigika Ubushinwa? Impuguke mu bya politiki ya Kongo Joshua Walker ukomoka mu kigo cya Congo Research Group muri kaminuza ya New York asobanura ko amasezerano ya Amerika na Kongo yagutse cyane kandi ashyiraho inshingano zikomeye kurusha ay'Abashinwa. Igitangaje kinababaje nuko aya masezerano asa nagurana umutekano ku mabuye y'agaciro. Joshua Walker asobanura ko Amerika ifitanye amasezerano na Kinshasa yo kuyishyigikira byeruye mu by'umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho leta ya Kinshasa ihanganye mu ntambara imaze imyaka n'imitwe yitwaje intwaro leta ivuga ko ishyigikiwe n'u Rwanda. Mu kugurana ubu bufasha bwa gisirikare n'umutekano cyangwa ukurengera Kinshasa ku rwego mpuzamahanga, Leta Zunze Ubumwe za Amerika nazo zigomba kubona uburenganzira bwisanzuye bwo gucukura amabuye y'agaciro muri iki gihugu. Urumva icyo bivuze? Berekana ko ikibazo cy'umutekano muke ndetse n'amaraso ari kumeneka muri Kongo byamaze kugirirwa igicuruzwa mu isoko mpuzamahanga. Abantu bari gupfa, ariko mu byumba by'inama bari kuvuga bati kigikira nsinda umwanzi wanjye maze nanjye nguhe ibirombe bya kobalte byo gukora imodoka zawe. Ntabwo amahanga ashishikajwe no gukemura ibibazo muzi kugira ngo umuturage wa Kongo abone amahoro arambye, ahubwo buri gihugu kirareba inyungu zacyo bwite. Ari nayo mpamvu uyu munsi uri kujya kubona ukabona Leta Zunze Ubumwe za Amerika zirabyutse rwose, bati dufatiye u Rwanda ibihano, bati abasirikare b'u Rwanda tubafatiye ibihano, bati ingabo z'u Rwanda, bakirengagiza n'indi mishinga bafite muri za Mozambique n'ahandi, ariko bakavuga bati dufatiye u Rwanda ibihano. Ni ukubera inyungu bari kubona muri aya mabuye.
aya mabuye nanone niyo bari kugenda bagahereza Umushinwa bagashyira ku meza ibirombe bakavuga bati dukore deal, aho baba bashaka za ruswa n'amafaranga kugenda Ubushinwa. Muri uyu mukino rero w'ibihangange, guverinoma ya Kongo muri Kinshasa iri gukina amakarita abiri icyarimwe. Kongo yamaze kubwira Amerika yeruye ko mu gihe aya masezerano basinyanye atatanga umusaruro ufatika ngo babashyire mu bikorwa imishinga igaragara ndetse n'amafaranga agere mu mufuka, batazazuyaza gushaka abandi bafatanyabikorwa. Aya masezerano mashya na Beijing rero yo yaje ari igisubizo cyangwa kwihanangiriza ku ruhande rwa Kinshasa yihanangiriza Washington. Niyo mpamvu Joshua Walker avuga ati nta gushidikanya ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zigiye kubona ibi bintu kandi zizabifata nk'ikibazo. Uku ni ukwihorera cyangwa se igisubizo kigaragara Kinshasa ihaye Washington ivuga iti niba mutinze cyangwa mutadufashije uko tubishaka hari abandi biteguye. Amateka asa nari kwisubiramo mu kinyejana cya 19 ibihugu by'i Burayi byaricaye mu nama ya Berlin byigabanya Afurika, ari nako byigarurira Kongo mu buryo bw'umwihariko. Uyu munsi ntabwo bagikora inama ngo bicare ku meza amwe bayigabanye ku mugaragaro, bigabanye Kongo ku mugaragaro, ahubwo bari gukoresha amasezerano y'ubucuruzi n'intwaro z'umutekano kugira ngo bayikame. Ese uyu mukino Kinshasa iri gukina wo guhanganya Amerika n'Ubushinwa uzahirwa neza cyangwa uzayikururira ibindi bibazo bikomeye ikomeze kubihomberamo? Ni igihugu gikize cyane mu butaka ariko gikeneye cyane hejuru y'ubutaka. Ubundi Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ni kimwe mu bihugu bitangwaho urugero muri Afurika cyangwa ku rwego rw'isi rw'igihugu kitashobora kujera umutungo wacyo, rw'igihugu kitashobora kuba cyafasha abaturage babo mu mutungo kamere wabo, ahubwo kikaza mu bihugu bya mbere ku isi bikennye abaturage, aho GDP iri hasi cyane. Ubwo turabara GDP per capita kuko ni igihugu kinini gifite abaturage benshi. Umusaruro mbumbe ushobora kujya hejuru gato, ariko nitujya kubara umusaruro mbumbe ku muturage GDP per capita, amafaranga umusaruro w'umuturage ku giti cye urasanga ari munsi y'amadolari 1000. Ukibaza uti bimeze bite? Babayeho nabi. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo iri mu bihugu bya mbere bikennye ku isi. Urebye cartoon cyangwa urebye ibishushanyo bishanwa kuri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, agahinda karakwica. Ibi byose rero biri kuba Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'uko Trump ubwe yabyivugiye ati baraje Kongo iraza, ati turaguha amabuye y'agaciro, ati ndayafata. Ibyo byavuzwe na Donald Trump, perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Amaginga rero nuko ibintu bimeze. Ubushinwa ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bari guhanganira muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu gushaka amabuye y'agaciro kugira ngo bakore aya ma EVs, izi modoka za electric vehicles, kugira ngo bakore aya ma smartphone, iPhones ndetse n'ibindi bikoresho bigiye bitandukanye. N'ibintu bikomeye kandi bibabaje kuri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Chilombo navaho wenda hakajyaho aba bari kurwana bimindura amatwara ba ALC ba AFC bashobora kugira icyo bahindura. Hari reka tugereze kuko Kongo yo abagiye bayijyaho bose barananiwe. Kabila yarayishe, uyu Chilombo wari kuyica, Mobutu we yari umugambanyi mukuru. Tayari cyangwa murabyumvira rero. Nibisanzwe rero ni Pilot News TV, ndabakunda cyane muri abagaciro.